Indian political party ki government pari leader amtana angang ahum mari slaughter to matam adagi nupi angang yaw moi taruk slaughter to gi matam da condemnation gi wafam amata wa hai gi da base akoi pumna na sakhi ne aba okay news ni impact news ki manung hutna da waimom lalpa na myam botar musri ngasi manung da khana topic asi maroina Manipur gi hauji hauji myam na ngangnari ba myam na phongpong sana adungba yamna achaubu topic omin ngangnari wafam maroina Manipur da government popular government information tawpa na tawda ba wa hamsini hauji Manipur da 2 years hena present rules alaiduna lady present rules alaiduna lady sin more Manipur da hauji si khar makhai de dum stable oiba adungba law and order gi mong amada sa khogi leibi film da dum myam na josi khogi day to day life ki activities sing ju pangthok na dun leibi ni du hauji si yamna achaubu political gi development amo ina lawgadra ntra lawroidra ha hom na thamkhra hauji si BJP gi hauji India da center paliba India government asigi lusing liba BJP ki national general secretary organization ki thopuri ba BL Santosh'S haidi ba sungo BJP ki leader asi nui humni ki concert da hojik imphal da laktona hojik Manipur da leidi haidi ba BL Santosh'S ki concert asi khoi gi hanagi chief minister NBN gi wafam gi ma ki statement matune di BL Santosh'S Manipur da lakaduri ba si chamba ordinary oba concert na te ma ki concert asina taseng Manipur da achobo political gi dumba development ama ahongba ma changes am disoid na porokani habi thaja waham thamki loina Manipur da hojik MLA singna BJP gi MLA singna phongdok na riba khogi popular gi ministry ma popular government no sem ba habsida BL Santosh'S na chobur wala ma laruk kadri ra ha wahang leidi adu taseng na BL Santosh'S habsidi khogi party gi organization level da work toba khogi BJP gi tuan by state sing da BJP gi election mai pa ko da ma ki okay organization level da sobu thodang low khiba dum mi sam di oiba adu Hari basing mamiyo sina taseng na Manipur gi popular ministry ma popular government sem da mak na kari role lobong ngodri koi information to da government information to da mak na karam kadai fo ubat hodang lobong ngodri ha wahang thorokpa aduna taseng na sung waham thorokan sita maki visit sina kadai fo wi una numi humni legadru bisida Manipur da kadai fo wi una ahong prokum ngodri ngasi makta koi imphal da leba koi BJP gi Manipur state office thamal sanglen da koi BJP gi MLA sing koi MLA kon mafan yauna BL Santosh'S ka using the wari chanakhiba si koina phangba paw matuin di party level da party gi laibi BJP gi organization si hena papang kan khatna ba sontha dana ba gi mawng da waham sanai ha waham lai adubu koi gi hariyo meeting asi da saru yakhiba MLA sing ma kai da gi phangba paw matuin di hariba koi gi BJP gi MLA sing na form liba popular ministry ma popular government sem ba sida BL Santosh'S ma kai gi so ayaba ma gi so apamba phongdo e waham di lai adubu hoji phawgi oina BL Santosh'S ma kai gi official press statement phongdo pa di lai tri adu ma ki humni gi khongsa sida hayeng ngasi mak khoi gi MLA sing unar matung da ton ba khoi gi ma ki activity kam di lai di adu masina ton thamkhraga ngasi gi topic sida khoi gi BL Santosh'S visit and Manipur's political future haiba mungi thormasida khana ngi dam time news ki studio da langsna le bc egi gerek thangdo le bc oza songtham bijoy socio political commentator ni oza bijoy ba ham tarong se oza bijoy ge thangna le bc oza Riku Kumuksam Fall Times ke editor ni oza ringu post tarong se yana mo question si oza bijoy lakse oza bijoy khoi gi Sri BL Santosh'S BJP National Party chi General Secretary Organization. General Secretary Organization je aham Ramlal na oirame adagi kari Ramathok oirame makhoi jing ayamana RSS tagi mium tharaga RSS ka BJP ka khoi nopam tatna da adugumba thamba misak ne General Secretary Organization manungda yam powerful oi mana state ki natraga center ki level da organization ki sindok sinjin kari kara election ga mari lenaba election thengnaba ngamnaba organization mapangan kankhala maji mahaki mathaungneba aduga hojik makna Manipur da laisu Manipur da BJP si kitang sondarakba marai chaisarakpa uba manungda moi masen amaga leader khanma ngamdaba si mayam chin maram moidna handak matam kharagi mamangda BJP ki MLA khodimak Delhi da chaluidna sarkar chamjagena aduga moi kanamta unaba phangaktre Sambit Patra unare Sambit Patra is sadi yam toy lakpa mineba singa simok sumai consistent loinari aduga ani subuda BL Santosh'S ka unaraga moji themaga thadur abneba
अदुदा मोइन आदा फोंदोंनबा सेंटिमेंटो खबर खरा फोंदोखिबको हंदक सरकार सेमद्रदी नत्रगा अखोगिना पार्टी बीजेपी ने हरगा बीजेपी की लीडर उनबो फंगद्रगदी अखोई बीजेपी दिगी रिजाइन तौरगदोनी हाइबा सिना खबर फोंगोपने अदुदा नतबा मयाम ngangrangani पार्टी मुंगदा अखोगी सगोलाइब टेंशन से को अदु पुनु तो वेल संतोष खांगा इथेंजन बे लाखपने न खल्ली इंदब लाखपने खल्ली अदगी पार्टी से अखोगी मेजॉरिटी वेना सरकार पाइदब सिदैदा अखोगी पार्टी की ग्रास लेवल लो याम तनरक पे यावेबा अदु मयाम दो कमाई तो ना अखोगी डिमोरलाइज तरो ग्रुप से कमाइना मोरल वंगनगनी हाइबना चिमका अरगा बेल संतोष अमदी डॉक्टर संबित पात्रा अनीसिना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट में लेबर लेतबा सी डिसाइड तब मीदी नतेबा सिदी होजिक लरिबा फिवम सी अमिसा मसामन बुसुंगम नतेबा अमिसा होम मिनिस्टर ओय हाइजबगी वाने सिदी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कयागी रिपोर्ट मतुंगिना मणिपुर होजिक पॉपुलर सरकार में सेम यारे मतम यारे हाइबदे मोगी रिपोर्ट मतुंगिना चटकदबनेबा अमिसादा से अखोगी आइना अदुगम मिवेदु नुक्सिरे मा से मुहलगे मान डिसीजन लोबुंगम नते इवन प्राइम मिनिस्टर लोबुंगम मोयबा करिनो द ग्राउंड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैम चलगा अदुगी मतुंगिना गवर्नर ने पीरगा यारे न तरकदबनेबा अदुगी फिल्म द होजिक उद्रीबा अदु तारगे होजिक बेल संतोष ना मणिपुर एमएलए में सरकार सेमजगे हायरे सेमलसे न कनादा हायरुदिनो होम मिनिस्टर हायरे खलजी नरका पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नदा हायरे खलजी को प्राइम मिनिस्टर हायरे न चखलेबा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर न फरे अदि नंगना सेमलसे हायरमना सेमोयदब कैंडिडेट अमा पुथो करम कैंडिडेट नो चोरचामपुर फ्री द चटपंगदबा कांगपोपी चटपंगदबा मोरी द चटपंगदबा कुकी एरिया नगाइरे लोई चटपंगदबा अखोगी कैंडिडेट पुथरो हायरो हायरक मतंदा बेल संतोष मरई चिकनी चोप नंगनेबा अदुगम कैंडिडेट होजिक लेट्री उद्री अदुगी सिचुएशन अखोया कुकी की मियमना करिगुंबा सेम हेलें खलगा इफाला बुचंग मंगमोइदरने सिगुंबा नागागी सु करि आइतर सिगुंबा अद्यापन कम्युनल डिवाइड लेदिंगी मरम सिदा बीएम सेटोसना अदु अदा सरकार सेमलजी कैंडिडेट सी ओहेलसिगा हायरुबंगुंबगी स्टेज नत्ते ngauta aduna manipur nakala ni ongta chappa ngamba nagagi bjp mla di yauri sa kamdaba khoi chingam sum tam da chappa ngamba nagagi bjp mla di yauri adu majority maitin accept tabudra taroida yam kana khoi gi divide to polarize to legi matam je si sarkar ma leite ade lerakda kangluk ani gi puning phadaba ngamudra palung adi se mana morally command to ngamudra question musulaeba अदो अनिसमकी रेस्पेक्ट फंगद्रगदी सीएमएन टाइटल फंगबने कइमतो ओइरोइबा समनायदा ग्राउंड लेवल दा होजिक अखोइनसु उरे मेजॉरिटी फंगना डिजाइन तौरे फ्लोर मापन दको 13 द पीआर ला कोती खितंग सम सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दि हंजले शांति कर हंजले नुमै कापनद्रे मिया नेपुन ग्यातमद्रे तंपाक द याम हौदन मोब जस्टिस क तौद खर हंदरे को लाइबि फिबम जे दुबो far from normal si tawa economic activity tawba lalonti tawba adu normal tabadi natriba sigi stage purna ba ai governor na yam kan honoring khali aduga timing amda thadok ya ba timing elena governor haida je home ministry gi makha da lebani home minister kana gi makha da lege da makha di kana gi makha gari intelligence department mayam central security force mayam gi report ki makha da lebine ma so नॉर्मल सी लाक्ट्रीबनीना आई पॉपुलर सरकार लाकनी थर्सडे श्री बेल संतोष मरी डॉक्टर संबित पात्र लाइसे सिना मणिपुर की पॉलिटिकल सीन्स द अहोम द प्रोपोंग अदु तागदु आइना सी व हजल लाक्सनिंग बजे हानगी अखोगी सी मिनिस्टर एन बिरेन अखोगी प्रायर विजिट ऑफ दिस अखोगी बेल संतोष लाक्टिंग वांग द हाई किबसी बेल संतोष मणिपुर लाक्दोसी इसम चम खोंगसद अमदि ओइरोय यामना मागी खोंगसद सिना मणिपुर गी लेरिबा पॉलिटिकल गी फिल्म सिदा होम अमदि सोइना लाखद्रा हाइबगे थाजब अमदि थमी अदु तारागदि ओजान हजिक थम्बिरि स्टेटमेंट सिगा हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गी स्टेटमेंट सिगा याम कॉन्ट्रारी ओय फिल्म ओय सि मतंग सिदा ओजागी करि मोल बिरेन दी मादी अखोई पंगांग नंगमनिदा पंगांग नंगमनि माना दमैन हारि इसी बिरेन ngang basi masana masabu contradict to josi am yawi ko mari mama na sarkar soidina semni kara hai greba
अदु याम सेंग है अदु याम सीरियसली डिस्कस तोंग दे Okay. माद नते हुजि इलेक्टेड एमएलए नरग मंत्री वर मसिंग से अमन मोहाय हंदक दि सोइद्रे सरकार सेमनी खोलनी को मोइना सरकार सेमनी ना हायरग प्रजा अमदि मोइ फॉलोवर द थाजहली से सिगि तोगान मोइ मसागी मरनाय मरम लेरोगनी अदग फजना न्यूट्रल एनालिसिस तो मतम दि सिरि बेरेन हारिदो पंगाय हायबदन ओके मरथन अइना ओजा सिदा लाक्सनिंगबसि बेल संतोष अमसुंग सबित पात्राना लाक्पसि मरोइना हजिक्सि मखोइगी फोकस सि पार्टी सि मबान कनखननब सोंथरक्तनबगी पोट अमदि अदुम गमि तारे अदुबु इलेक्शन सि इवन बिहार की इलेक्शन लाक्पा असम की लाक्पा इवन मणिपुर की लाकदुरी अदु इलेक्शन नक्सल सुमरी लेना मखोइ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन तौबना तो तौदब हाइदुना खोइगी साइलेंट तौरगा मपान थोंगददी मोइ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन तौनबगी होनबगी ममीदि दुम तानबा अदुबु हाइदो पोट की अदुगी प्रोसेस ना साइलेंट तौरगा पार्टी सिगिसु लाकदु इलेक्शन की मरी लेना खोइगी मखोइगी ओइबा खोइगी फ्यूचर दा इलेक्शन की मरी लेना पापान कखलनबा खोइगी अदुगुम ममी अमा ताबगी रोल अमा लौरपै फिल्म उब्रा कमाय ओंबी होजिक अखोइगी अखोइना मपान दिगु जबदको बीजेपी मणिपुर प्रदेश से मेंबर मसिंग यामसु मपांगन याम साथिने सोलेबा मियाम मरत याम साथिने पॉपुलर ओइद्रेबा मखोइगी पार्टी प्रेसिडेंट अमदि अतै थोंगी सिंगी मयुमदा थोमजन खोचन तौगी मियामदगी इफेक्ट अदुगी लाइजौरिबा बीजेपी की एमएलए मयाम कंगलादा कौरगा फुजैबो यावग्रबनेबा सिगी इनिनसिदको पार्टी आमखागी लेवल साथिने डिमोरलाइज तौबदो अदु हंजललगा करिगुम इलेक्शन में लादी थेंगनब ngमनब सम सेम्बलेंस ऑफ अखोइ ऑर्गेनाइजेशन दो पोरकनब लाकने खाली मरकसदा बीजेपी मनुंगदसु होजि पुबिरिबा अखोइ स्टेट की प्रेसिडेंट श्रीमती सरदा देवी सुमा की टर्म जमतम यम हेंडो ओबनेबा मनुंगसिदसु अनव प्रेसिडेंट म खल्लगा फगदरा खोटकदरा कायन मोगी इशू मयाम लेरंगनी आइना खंगबदि नतेको लेइबो प्रेसिडेंट सिंदोदी ऑफिस बेयर से मयाम द खर एक्सेप्टेबल होइबा खंदरिब्रा खल्लोइदरिब्रा अदुगुंबा इशू मोइदा सॉल्व लॉक तौदब याम लेयबा अदुगा इलेक्शन थेंगनब ngमनबा अखोगी याम साथिना फिवम कारबा मेचिनजे मसी सेमजन साजलगा थाव खरा थागा अखोई खितंग इलेक्शन की सोरोक द थोप यानबना सेमगे लाकपने नै दे दुमाइना 100% लुजे ओके सिगी इलेक्शन की मरी लेना खोइगी मखोइगी इलेक्शन दसु फाइट तौबो याहौनब लंबी म सेम तारगदी करिगुंबा इफ मखोइना गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जी तौबो ngमौद्रगदी मतम चाना हौजे हार्डली सही अनि फाद्रे है वजा इफ कोई कोरोन का इलेक्शन की मावन ने कोरोन का लाखि खोरखिबा दो पाता गदी नियरली अराउंड अबाउट सही मौद गाचले है तारे अदुना सिगी मनुसिदा कयुम गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन तौद तारगदी मखोइना अमरोमदा इलेक्शन लाकांदा फाइट तौब ngमना होनरिबो पोस्ट अरियम ताबी फिएमडी दम ओइदो माली अदुना गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन तौनो होनबसिजु मोइ प्रायोरिटी पिरमगद्रा हाइबगी वफम थमनबसु दुम लै सिद मथांग से कमाय थबिनि अखोई स्टेट र मयाम हाइनै इलेक्शन नक्सले 2027 ओइदरिब्रा हायेंग ओइदरिब्रा 26 ओइदरिब्रा को इलेक्शन नक्सल कांसदा बीजेपी न सरकार मक सेमलौदरगदी मखोजे भोट काररोय हाइबा म हाइनब लेबा होजिकती लरिबा सिचुएशन दा बीजेपी न स्टेट सरकार म सेम मतमदा मोइना मुहना सासन तौबंगदुना ngasai हाइजगिबदो सीएम खंगदे चुरचांपुर कांगपोपी मोरे चटप ngमोइदबा अदुगम सीएम ओइरगदिको बीजेपी न भोट काबै चांस ता हाइगलकपै मोत अमुकैना लेखा तानेबा ओके अदुगा नेशनल बीजेपी लेवल दसु मणिपुर दा बीजेपी की पॉपुलर सरकार म थंब नत्रगा थंदबा इसे मसी इमेटेरियल ओइरेब बीजेपी की सरकार म स्टेट लरिंगदा मणिपुर थोइब इरांग मयामजना नेशनल बीजेपी दा साथीना इज्जत छोएब इंटरनेशनल लेवल छोए नेशनल लेवल छोए याम सन हाइजर प्रमाण पिजगे 2023 की मे द इरांग होरब मतुंग खर लेरगा कर्नाटका दा अचौब इलेक्शन थेंगनगिमनेबा बीजेपी कांग्रेस न मरुब कंटेंडर ने स्टेट अनि से आइने याम कोन सम स्टेट से याम कन कन तौजर कोम दुदा कांग्रेस न कारगसु एमएलए तरा तरामथ बीजेपी न कारगसु तरा तरामथ मै हेनरगा कानरगा लाकोनेबा हाइरिबा सहीदुगी इलेक्शन दा कर्नाटका स्टेट दा बीजेपी दी कांग्रेस तेन हेन काखिबा मसिगी अखोई हानगे बैलेंस थुगारी से कइनदा मणिपुर की इरांग की इफेक्ट नेबा अदुना मणिपुर की इरांग जिना मरम मोदना प्राइम मिनिस्टर मोदी भोक्ता अतै स्टेट इलेक्शन तवुंदा नत्रगा पार्लियामेंट चैदी में ताबीरेना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर कब जाओगे न पंगाव द लाउरिदो अरे मणिपुर दु मुकम दौरी अखोई हंदक प्राइम मिनिस्टर लापिरम
ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯤꯅ ꯋꯥ ꯋꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯏ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥ ꯋꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯏ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯏ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟꯗꯤꯅ ꯀꯥꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ Okay, Sarkar Sembagi, conducive atmosphere to late three home. The Sida Lak home to present rule, Manipur lazy, present rule is Posipanam Kusale, even 6 months, another 6 months extend to Gravni, say Farakadovani. I don't know, PR Sina, the Momaka Taraga, conducive atmosphere is Siamanga Makaduribra, high home. Conducive atmosphere, I say, all party, Nataka, democratic norms, it's at the be Matungina. Free and fair election to we have a stage book team way PRC Tongan Kanmamale. A popular government laying the so Adugimang, so Jingi Lam Sinda election at this election, a Hina Divinina. Tampak Tabukta, Kulai by Basin influence Toraga, Port the Tabak Namaki case Mayamje. Kulai by Basin Yakan involved the Tabuchida reflect the candidates in the democratically elected about Miyangi mandate, a high Biadeva. Miyangi a single mandate she. Later, Canada, a democracy, a single video Urakadabneva. Other than no, we have a group Amagi, Mapana, Boat Karakpa, Ching in a Tratabaki, Emeledo, Masana, Mahakna, accountable, or Inkalise, high group to the Boiler never. Common men Praza, light up in the Oirogo. CA central government of Pajana Kang Maninkali. Ampajana Kang Maninkali, Maramana Manipur'S. Masana Masabu Leva Nakchavel Lamaidu Oidreva. Masana Masabu Leva Nakchabanga Lamu Henge Haidagadi Sumnagi just neutral about formula than Hojik lady MLA Singh MLA to Halava. Have the assembly dissolved Torgania. Equal level playing field Amada. Pasa Pai Pai the Vaso, state keeper, security label it up Loni Yangania. Equal in a election in Tenarakanda, Madugi Matunda, Apaba. Accountable Levagi Kanda, candidate Tologan. Mado, Ahoy Barat Sarkar Madu, Manipur'S, Masana, Masawa Leva, Akchabung, Namnava, Adugum, Mihu Tolaba, Planama, Taubra, and Inankana, Kanjaiva. I do want the election was if Hana Hosi lady, embracing Marakagi Hojiksi, was also Hana Tampa, Cookie area the Sapangamoy, the woman Yori, Kapu Sapangamoy, the Wasampu Sapangamoy, the woman Yori, even Makoi Makadi, Valley the Lakuya with the home Yaw Paliavan. First election to Tagusu, me home give ye, represented or embracing or got with the me home give ye, other home go to me do. So Champukan Sapang would return in Padalapang would river. Same question among your stories. Did it happening? I don't think here. Ahoy Chingtam and the MLA Candian and MLA Candigo. Janavaya and was create organ election to never. Okay. I read the cookie MLA to Tampaka Viareda or whereas cannot marks the illegal immigrants in the problems to central minutes whole Torga. Mayamgi Tampaka sentiments and the Naba, Akoi Sar Gumba at the NRC Gumba, Karasum Hall, other process Matam Waleba. Anisi, Laneri, among frictions a cook and nobody don't do. Other Matum the election Pangtukan in Kali. Hibidi Madugi process the Matam Lodi gay, Logi and a Kali gay election Kashita, not the Hana and if you type. Okay. Yam San the Ines, I think, there is a election conducive and was terrible Laina Bahon of the Lady of Pumsida, Central Governor Panakan, Honor so. Mahoina armed force security forces in the Taugi and a convention Tabanina. Matanda Hill Dr. Pungai, Matamkara, the election Tawudoni. Other blood transfusion Tawudona. Other press candidate Kokiri Nagani Kandia Manikandi Manipuri when a Punna Kamang and Magikan of the La Akandana. Election Tarakanda Manipur'S, Santi, Emadi Unity, Peace and the Progressive Porkadam. Okay, thank you. Zanko de la Senko. BL Santosh'S organization secretary who's it was Takpik. Organization secretary have Sigi Magi Matomo Siam the Maru Hena, so Hibikre, Aduga Magi affiliation Ladyba, grassroots level Ladyba, Tungan, frontal body, things like that, Tragana Moy mother body Hetare. Moiga Makoigi party Gigi Anisiki link Sida Tatna Tanava Yadanavagi Tamakta Tambagi Port Amasudum Tamona Tapi, Masi Assassi Sumba Makyam Chumba Maksu Amasu Oiriban.
अदुगी सु मथक्ता any organization any institution ko leiriba any organization the organization secretary itself se masigi yam chaw mathau ma leyeba magi mathau si magi organization gi structure se decline tor aba matam da magi factors tor aba matam da magi rules sina kamai tawgeda masi kaidogi tor ino kadai dagi tor ino kamai na mengkhat pa yani हाइबन सिंग मैम मसीगी कनो तौदुने एनालाइसिस तौदुरिनी लखुट कदुरिनी अदुगा माना मैमदगी पोट मैम इनपुट मैम लौरकांदा अदुरगदी बाय नेक्स्ट अखोई सिगी स्ट्रेटजी से तौबताई हान लेरम स्ट्रेटजी से होंबताई काइबगी नैनबगी पोट मैम सु अदुम लेगने ने खल्ले अदुना मणिपुर हदक थोक्लैबा मे 3 2023 दगी थोक्लैबा इरांग सिगी मतुंग तारकपसिदा फनायामना कुइना बीजेपी की गवर्नमेंट से थममेबने आर्टिकल 355 की केनो सिबौता सिजनरकांदा थममेबना हाइतारे 356 सिजनदबिदा थनमकांदा मसिने यारगदी बीजेपी की इमेज से अमुगदा लुप खिदनबा हाइना याम कुइना थनमबसी उपाय लेरक्तदना लौथोइबने लौथोकपने हाइबना लौबताई हाइगे करिगिनोबदा मदुगी थोखिबा थौदोक अदुगा कमाइना रिजाइन तौखिबा फेब्रुअरी 9 द कमाइना रिजाइन तौखिबा फेब्रुअरी 13 द करम हाइना प्रेसिडेंट रूल लाखिबा इसे अखोई याम कुपना मसाई एरिया सिदा कोई खनबा मचंगे मतलब एक्सपेक्टेशन सी याम वांगे बदी भारत सरकार ना मणिपुर सी द थोइबा इरांग सी कैसु ओइना खंदबा अमा ओइ हेबसिदी अखोइना हाइगिबा था अखोइगी केनो फेब्रुअरी बाउकी प्रेसिडेंट रूल लेतबा लेट्रिंगेगी मरक की मतमदुदा पीखिबा भाषणसिंग लौखिबा इंटरेस्टसिंग अदुना ताई हाइबदी प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर थोखिबा चाही अनि हेल हुजिबाबु ngang हाइदि लाक्ति लामे हुजिबाबा मेन इशू कोर इशू द फोकस तरगा ngang अदुना अदुगा द कनो ते तोपम फुमसिंग द थोकपा कोइगी terror attack मैम अमददी वफम मैम ngangi मणिपुर द थोकपा terror attack ती इट्स अ नॉर्मल कनो ओइनमा ओइना लौरगा करिमता ngangi इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट पारिबा लीडर अमतना अंगांग अहुम मरी स्लॉटर तो मतम अदगी नुपी अंगांग यावना मोइ तरुक स्लॉटर तो गिम मतम दुदा कंडेमनेशन की वफम अमता बवा हाइगी दबसे अखोइ पुनमकना सखीने आबा ओके अदुना थोइबा terror act of terror Manipur thokpa thodok se masi thoina logide Manipur thokhiba irang khoigi maitei amadi kuki ani gi marakta bu kamna bani harasu natragana tongan ba khulai paiba kuki gi kenosi da su chanba haitare kuki itself si de khoidi radio da box na ba thengna de haitare radio program do aduna whether it survives or madi kamai lakno kai du yam kupna khoi historian sing yam kan nainari haitare adugi अखोई खनरीब सिगी कंडेमनेशन मधु तपथौ हाइबगी अपील लमा भौ तौखिदबा सही अनि मखाय हलाबा प्रेसिडेंट रूल लाखनि मतम द भौता करिबो वाफम मत फोंदोखिदबना हाउ सीरियस इज द इंडिया गवर्नमेंट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर हैव से ओके अदु ता हजि बीएल संतोष लाई सी माग थारी सी करि मरम गिनो मागी लाखपगी खोंससिना कदाय फौ योन मणिपुर की पॉलिटिकल की फ्यूम द इफेक्टिव ओइबो ngomgodri ba bo hawtune लाखसे बीएल संतोष हाइसे आइना हजि हाइजगरे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अदुगा मणिपुर हाइसे आइना ngasai इराइ लाइना लौगेना हाइजरसि करिगिनोबदा मखोइ सिदी सेंथुम खरा तौरगा मसल पावर मनी पावर ना अखोगी इलेक्शन से काबा ngami in case मसिंग यामना कुमाथोइ खतन कार भौता कुनिपान काबा केनो सि भौता मखोगी एमएलए दो कोइ सेंटर द गवर्नमेंट पाइ तारगदी इट्स मोइदी इराइ लाइना कोइ गवर्नमेंट का सेम ngami हबसे 2017 की इलेक्शन द प्रूव तौग्रबने हाइबदी 21 एमएलए ने बीजेपी की कागी बदु मतंदुदा कांग्रेस की ना मसिंग हेना काग्रिबनी काग्रिब एमएलए दु अदुदे इनवाइट तौदना बीजेपी दे इनवाइट तौरगा गवर्नमेंट फॉर्म तौहनगिबने अदुगी मतुंग मथंग तारकपददी कायामु याम कागेदा अखोगी सिंगल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगाबने अदुना इलेक्शन की मतंग से येंगु मतमदा केनोना बीजेपी गुम्बा नेशनल की इंटरनेशनल की थाकता यामना लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मनी ने हाइनरिबा अदुगा इलेक्शन स्ट्रेटजी यामना हॉट पहिबा अदुगुम्बा पॉलिटिकल पार्टी अमना मणिपुर से मसी मुखैना खुथेकपदा मसीदी याम कन्ना अखोगी स्ट्रेटेजिक केनो फॉर्मुलेशन तौबगी दरकार ओइदे काइना खंदोपना र करिनो अखोइसे नेग्लेक्ट तौरगा थवोइदना थम्मी सिमदी चटखिब इरांग की मतम सिदा दुम उडलगा लाएबा अदुना बीएल संतोष संदक लाइबा पोट से कमाइन तौगे हबा मतमदा करिगुम्बा बिहार की इलेक्शन सिना मरकता थलमद्रबा
he might have come earlier. Ma ko han mamang da lam basuye Bill Santosh. Bihar gi election sina marka thalam draba mamang lambe. Aduga BJP gi wafum natana BJP khak natana BJP gi ate to pa frontal body me ama magi affiliated oiba frontal organization me ama madi Manipur gi irang sigi matang da kamen pina na ba na magi oiba hinsap ta adum thadu oga dum legi ba khoi dum tengne except for the government party BJP do natana aduna Bihar gi election si leibaduna maram orakanda matam do khoi Bihar si dika da ya de kainu da MP nifu ni sileri se adagi MLA chani ga nifu hum do ne beleri se masidai si da kar kanda mogi power pa haudraga di other state of India adagi India gi oina political koi parliament koi politics tor matam da yam chaung na BJP gi setback la ka da bo obina Bihar is a very important state ne political party khudimakini not only for BJP aduna BJP na aside na mai thada na kok thada na leiruba matam oibanina Manipur di rai lai da ai nong ma chatle ka lotion ga kena tauge samjan dange kai bai wakhlo no ko Bill Santosh to Bihar gi election loi gre thada na ba tang tramri da haido ka doribni moi sayam chaung leram gani soidana koina ka gani haibu gi sa leram gani kai no da political party khudimak vote left matam da ka gani haibu gi pa ba se yam yawnei aduga ka ba ka da baiduna khoi gi miyam gi heng verdict to na la ka da bani anyway mana Manipur lai si hoi Bihar gi se lo chele aduna Manipur si da khoina hana yam line lorom ba se line lo ba yadre kari gi no we have defeated our own MP candidate who is ko Chief Minister Biren BJP gi Chief Minister pairing da akhoi gi own candidate animak se outer and inner da animak se MP da mai thigre aduna the situation in ko Manipur si da leriba political situation se yamna serious oire habagi mami amadi khitang yamna te ko khitang tarakpagi pot ama laktana akhoi gi se adaga chalubada akhoi chalubudu sudum kaubuni ka habsu tai wari sanasi unhan gi ka habagi wafum judum tai unarakta bai wane Bill Santosh na la akanda Manipur da adasu unarai ni adu unaraga adum loina solution tawba yaba poto he come down here adu hujik Bihar gi election si loirabnina ground situation si de kari leiri che ma yengba la ine okay aduga man yengba si da BJP gi MLA sing asi phajana unaba si da madugi purpose to BJP gi MP moina adagi organization secretary moina adugi purpose to sub to umtu ena loi unaba orangani aseng bedade makhoi gi leiriba ground de leiriba khoi keno mayam se magi ngasai tamona habi ki ba intelligence ki leiriba not only intelligence moi ge ba sang paribar ge ba mayam leiriba ground de work to ba BJP ga sungjam samna dana work to raga BJP gi damak di to ba keno mayam su leiriba khoi gi Manipur sida su India manung du su le Manipur su le ba I think marak sida moi gi mayam du gi comment ama lorongani soidana logani adu sori si kari dano ka haibasi ma yam kumna analysis to nanabagi damakta ma si lakpani haina id adom da pujai sarkar semna bagi damakta lakpu oitaragadi madai area da Delhi dagi hana decision loromba loraga lakpu su dum lamba su je okay ozan ko yam phajaba masi aina haijabagi ground reality matang da election gi zoran ko oroina hojik si ground reality da oroina hojik PR le is yam kuire PR still exist implement toro le bisi hena miam de sin hena nungai bi film du oibra traga public sentiment kamai le ado hojik si tacheng sin MLA sing mutsi majority the MLA sing si media da thamu kan da gam information to pa mi loi haibu hom miam go loi chapmina gani miam ya pa ba to ina tawuni haibu ngatani adu thabuk to kadai phoi no toy no wong thori si matang si da kwai thami vote lepa candidate na vote kaning da ba se leiroi vote loi kaning ni MLA oiba nupa amana ma sa makha ta na MLA adum poining ni Minister oiba mina minister dum oining ni chief minister orambana chief minister dum oining ni masida hongna sa ne aduna hujik leiriba PR gi matam sida akhoi popular government pami haise moi pamangani pambasu adu tasengna makhoi da madu pamaga su madu pami habegi guts leiraba haibu hangduni hanggadabadi moina haribadu lalibra chumibra haibu natte moina karigumba vote lepa kano che akhoi gi government formation pam taragadi 6 months lo gro matungda akhoi president rules sina akhoi sida lariba president rules is a remedial measures to ko akhoi ngasai gi constitutional lariba akhoi guaranteed to river rights sing se constitutional crisis la kuma tam constitutional da constitutional peer river rights sing se akhoi deprive to matum masida sida crumble to matum da madugi do akhoi menkhat na ba fix to na ba it's a remedial measures provided under the Constitution of India.
था तरुक तरुक खुदिगी अदुम सांगदोक पे चेही उमुक थंबे आइबा मसे अदुगा another 6 month ama kariguma conducive atmosphere of purpungam dragadi election commission gi report ki matungina 3 and another 6 months adum thamna basu dum yawi ko thamba yai sineba hangningi wafam di tha taruk president rule thamba matam sida kari measures ugrage ba koina kari measures haidi president rule thami se kari gino akoi de corruption yam yawang hai ba gira akoi sidai sida manipur sida lambi thong se akoi chat pa ya na le hai ba gi phibam gira नत्रगना कॉन्स्टिट्यूशन न पीब नॉर्म सिंगदो अखोगी एमएलए मिनिस्टर सिंगसिना इंद्रे हाइबगिरा हाइबना सिंगदो मयाम अमा अदगी नत्रगना अखोइदा लालहौबा याम लेरे हाइबगिरा पर्सनल रूल थमिसे करी मरमगिनोबा पर्सनल रूल थंबगी मरम से मणिपुर दा मे 3 2023 दा खंगौदना थोखिबा इरांग अमदगी मई हौरक्तना मी लिसिंग भुएना मयुम मकई लेतना लाबा अदुगा मोब की अखोगी याम चावबा अखोगी मोब जस्टिस मोब इनजस्टिस हाइबा तारे अदुगु मगी थौदांग याम थोलकपा मी याम सिरकपा अदगी लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamaktaba constitution da piba adagi right to life ki wafam akhoi guarantee tawribase ngakpa ngamaktaba adagi right to free movement gi pot kakshal lakpa constitution failure ama orakpadagi madugi poto masina maram orakanda president rule se masi tangai phadana thamdaba yade haibagi pot am khakta haidi core issue di crisis is the core issue ne president rule thambagi se resign torambe wahi ama harambe aduna atopani the reality is that hujik manipur da thoiba crisis sina maram orakanda thamakpa president rule neba thanipan sida crisis se solution tongnana ba president rule sigi makhala leiriba governor na kari proposal togre kari measures lokhat kare akhoi da leiriba irang se loisnana ba na kari karam ba thabak thorom lokhat khiba se akhoi kai da uge huji wa da peace committee sembra adagi kangup leiriba sing sigi apun bagi wari sananaba yanabagi platform semabra road map mama kamaina chok akhoi khanariba sing si taisinaba yananabagi kari road map seme peace talk to suspension of operation tawraba kanggu sing aduga suspension of operations extend to badura haba president rule thami se kanogi suspension of operations se extend to ru chalo haina tharak pa pot amakha oibagi waraba aduna solution ne na khanli rahaba definitely wrong suspension of operation itself is one core issue ne ba koi hosiki crisis gi aduna hoji bhawbada leiriba manipur da thamaiba president rule se tha toruk bhawbada karim to bungam khide another 2 months phajale si bhawbada hojik su crisis de resolve tongnabagi damakta measures amata lokhatpa ude aduna peoples are not happy with the president's rule okay now aduga masidai sida noina tawrib do president rule la akanda sibok to wangamdri se masi akhoi suspension da leraga so we are the mandate of the people haina lawangamdri mla sing sikisu maral yam song le nangna akhoi president rule thamaga president rule gi matam sida tawgadaba thabak paikaka da tabam yam do akhoi udrabani now akhoi president rule nataba atop measures ama kari lerige democracy na khanba elected government do na constitution gi provision singa pungam dadana emergency laktana or any other matter for any other matter ma president rule se thamene khalase adugi remedial measures hoina thamiba president rule se if that also collapse if that cannot protect the provision provided under the constitution of India then akhoida atopa kari president rule natab kari thamdori no khoida adugadi it is a people who have to move natro people have the people's ki mandate to natro they are under animated suspension have natro suspended animation habra adugi potu da lairibnina why don't they get up and claim state and government nang ngamdramina khoi government paraga khoi rule torage haina tholok tribase kaigino instead of that unaruni thoglani khoi sarkar semani khoi claim torani na khara amana harani adai khoi khara madu smai haine animated akhoi suspension da leini kamaina khoi state claim tawdinu ka hene as if ko akhoi gi constitution na hujiki keno se akhoi gi assembly dissolve to already state claim to bu yade animated suspension da leitar ga state claim to se magi majority du gi power to na mokhoi potu na yayaba madu miyam da yade na sanduan haidi miyam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯗꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯊꯥꯖꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯟꯇꯣꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯪꯅꯕ ꯋꯥꯅꯍꯧꯔꯒꯦ ꯎꯅꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯎꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯒꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯐꯔꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ngarang han haigibane ba karigumba BJP gi MLA ama government ama form to hodragadi BJP gi mateng position kaya phagada mande haibagi wafum haigibani na adugi pot to base torga government form to ba aduna adugi keno to adu gadi BJP position phagakani hana khanba kangu su lei natragana BJP na government form to matam da whether the 10 cookie MLA or the 7 cookie MLA BJP York kadra York tragana form to whether we government duna Manipur se balkanized to doribra haibagi achaw wahang ama hangbani na Manipur gi apun bagi namaka tawbani na ani maksida yam chawba contrasting kenoma leibani na BL Santosh masana lai se kainate he purpose atopa lerambe ko chinna haibade hekta kenoga ai tawdena haiba yaba pot mayam ama lerambe adagi Manipur city keno se akhoi BJP gi pot se yam kanna akhoi gi hujik sigi phibam de leiri haibagi study tongna bagi khakki lakpu urumbasu yai MLA ke yam tokani haibagi tayari tawre ne study tawwa lakpu urumbasu yai moina laibasina Manipur da anoba government ama yam thuna semgani haibagi asa dumadi aingon dadi thajabadu ka hena lejadi haibta okay thagasiro